Shalom, ras menjua-jua man banta grina nade bapa turang rasenina bagi pesobat Mazmur ijapa pekamringan. Mari kadage ibas kesempatan enda radio ras kasih pelajari Mazmurta guna wari minggu si semal si peenamkan. Mazmurta referen 852 nada dasarna buat kami do dengan E. Do re mi la si do re mi sol mi re mi do mi sol la sol fa sol mi re do re mi do mi sol la sol fa sol mi re do si do. Mari sendikan selalu kata-katana. Katandu tuhu kebenaran padandu kegeluhan malam kalate kalak si geluh nalar pandangan si ngikutkan undang-undang Tuhan malam kalate kalak si ikutkan perintah-perintahna sindarami ia alu bulat ukur. Oh Tuhan, Engkau berekendu undang-undang duman kami, gelah ipatuhi kami alu tutus, ateku min maka tutus kal, ibas dalankan kerina peraturan katandu tuhu kebenaran padandu kegeluhan maku Allah tenduman bangku suruh hendu maka alu bage banci aku geluh ngikutkan ajardu pemedak min matangku maka aku banci harap pengidap nandangi kebenaran undang-undang dusi rajin. Oh Tuhan, ajarkan bangku pengertiin undang-undang du gelaku ikutkan sekedungan terangkan bangku undang-undang du maka ku ikutkan ku dalankan alu bulan ukurku katandu tuhu kebenaran padandu kegeluhan. Haleluya, siwah 152 kencadung ayat haleluya yendekan 2 kali. Sol mi re do mi fa mi re mi fa re mi sol la do re mi fa sol Alleluia alleluia alleluia. Ku katakan bujur man bandu o Bapa
Tuhan si erkuasa i surga ras idoni, sabab engkau i petangkas durusia kini rajane, man kalak silara pamata. Alleluia, 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 alleluia. Bujur ras, selamat berlatih.